Laha ka nkandziyiso lowu xiyimbeleri Paparhulani Ntukulu wa N'wachapu na khale ka minijere ya vona Philani va karhi va lunghisa timhaka ta vona. Ku na minkandziyiso leyi nga hangalaka leyi xiyimbeleri Paparhulani Ntukulu wa N'wachapu va nga ku chovoleni kumbexani ku tseketsela minijere Philani. Leswi swi vangiwa hikuva vanhu va teka minkandziyiso va teka xiyimbeleri Paparhulani loko va twa xihoko kumbe va twa mihloti ya Queen Victoria, naswona xiyimbeleri Paparhulani va kumeka va karhi va tseketsela minijere Philani. Se va kombisa leswaku sweswo hinkwaswo swi vangiwa hi vanhu lava tekaka minkandziyiso va endlela ku ta pfuxa madzolonga exikarhi ka Paparhulani na minijere Philani, ku ri ku vona se va rivalelanini. Hi lowu nkandziyiso wa kona. Na marito mina Scotch u vulavuleni Scotch mutweni u ri n'wina mi hlanganaka na yena mi xuta ti-video adakwini, then get him sober, then ku nga ta vulavula, because I think most of the things leswi Paparhulani va swi vulavulaka loko adakwini i swilo leswi vuyaku hi ta tlhela hi n'wi jaja based ka ti-reactions leti ti influence-aka hi byala. So leswi a tshama ku ta basa swona ku n'wina mi ta mi ta xuta ti-video mi vutisela ku Philani timali 15,000 and stuff leswi endlaka na yena nkarhi wun'wana a botla into stages laha mi nga swi vona na yena a vulavula timhaka ta ku n'waximanga this and that. Swo tala a ngo swi endla hi ku ya yena hi swi vulaka so hi ku ya influence leyi na n'wi vanhu mi taka na tifoni fika mi ku Philani this Philani that. A tlhela hlamusela timhaka ta ku mina na yena hi le kulweni, and I was so glad loko tolo ni vona combination ya Paparhulani yi vuyeli na Salani yi vuyeli na though Salani was not on the picture but na Lekher then na Sudwell. I believe there's something good lexi ka ku swekiweni. Paparhulani u ni hlamusela timhaka ta ku they are cooking something so special lexi ka gaze nga ta fika tsaka xona nga vula madzolonga. Mina I'm neutral, I play music n'wana n'wanyani a ni zondi munhu ni rhandza tinqambi hinkwato, so a ku na problem exikarhi ka mina na misa leyiwani. Hi Scotch ni kombela tlhela hlamusela na lava ve le kaya vo loko va ku vona va ta xuta ti-video then va hlekisa to ka TikTok. Na n'wina ve le kaya leswi ni nga ta swi vula ka vutomi bya mina, ni kombela ku loko mina mi nga ti ka mina mi ta ni vutisela swilo sweswi ni ta mi tivisa question ya one leswi nga ta mi byela xona. Wena u nga ta ka mina u ni vutisela vukuve wena na Philani yini yi nga chayi kahle. Ni ta ku byela marito malawo wena nga ta ka mina ku Philani yini wa Philani yini. Swilo sweswo mi le kulweni ka nyimpi ende hi vo n'wina hi n'wina mi lwisaka vanhu va lala. Famba vutisa mhana wena ku why va nga tshiki ku loya. Ni ta vula marito malawo. Famba vutisa mhana wena ku mhani mi nga hayi muti lowu va ri va mi kumi mi swelini. Scotch ke meta ka vatswari Scotch. Ke meta ka vatswari Scotch. Going forward ne n'wina mi hlanganaka na Paparhulani tsakani tsaka. Paparhulani is going to produce songs nkarhi leya yi nga ka yona September to December ha to tsaka xigazeni a hi tshikeni madzolonga. Mina I have said ni vule swo tala hi Paparhulani swo tala swa swona a ni fanekele ni nga swi vulanga maybe aka public, and I'm here to apologize publicly ku ri whatever that I've said Paparhulani a swi fanele maybe ni nga swi vulavulanga into public. Ni kombela mi ni rivalela Scotch, ni kombela u ni rivalela loko maybe u twe clip yin'wana mina u vulavula swin'wana hi wena, ni kombela u ni rivalela. So yeah hi leswi ni vulaka swona, ni kombela ku Paparhulani a ni rivalela for whatever like hi rivalela ni khale ku va ka ku na dzolonga just that ku hi lava ta clear ti-video timhaka ta vanhu ma twisisa na swin'wana swin'wana cause mina na misa loko a ri ku lweni swi fanele faka hi kondemetana lawani ka hi tlimbana endla swin'wana swin'wana, but then please let's protect Xitsonga hikuva hi karhi hi tsaka na ti-competitions leti mi nga na tona ku he Paparhulani u tlhelele ka Lekhere va ta va humesa ti-hit na Philani u tsandze ku yisa Paparhulani studio ku yisa studio ani movha na yona a to khandziya hi famba ya studio leswiyani ivi va tlhela va sukela na tsako wa twisisa. Timer ya a ni na yena daman Philani u ni hlamula Timer ni rhandza njhani Mr Scotch ni tshame na rona socha ra n'wina laha. Yeah, but then swo tala hi vulavurile ko va ku loko misa lo vanhu va kha va n'wi vutise question boheka ku endla sweswi swi nga ta tlhela swi n'wi confuse because i munhu na yena, so a ni twisi ku i vanhu va nga ku swi byaleni ku va na madzolonga ma twisisa. A ku na problem mara yehe u ta mi fonela mi hlamusela everything hi vulavurile mina na yena podcast wele ku vulavuleni ku right from here a ku na problem ko va hi ku vanhu hi vo problem ende ko va hi ku ani hi la ta vona n'wana kha hlupheka so swi le ku va hluleni vo tala. Yeah, so no ni a ni ta vuya ka n'wina vhele ni ta mi fonela loko ni suka laha. Yeah. No ni ta n'wi zama swo boha hi n'wi zama Paparhulani wa ri ko xigazeni. Timer twanani ya loko ni vuya kwalaho kaya ni fanele ni famba hi zingi rin'we kwalaho hi ku mina ni fanele ni xavi khale zingi December hikuva ku timhaka ta a ni le ku makela xitandi leyi. Loko ni fika kwalaho ni fanele ni teka movha liya ni tiratira hi yona. Ya hi ku sweswiwani a ni busy hi muti ne hi leswo. So loko driver thekisi
ina ndo movha tano na swi tivi loko driver thekisi wena ayi tokisa ayi tokisa movha yo kuruva oh so yeah guys that is that Mr. Sisi mina no problem but then I zameni kususa tipolitiki aka music and then if we see something xi va xa right let's support it hi va right hi xona mina a ku na lexi ni nga ta xi vula handle ka ku vula timhaka ta ku Scotch mina ni ku rivaleli khale ni ku byela siku leri na sweswi va na vula ku loko ku ri na swin'wanyana mina ni basisa so na wehe ti basisa ka vona loko ku ri leswi lavaka ku ti basisa ka vona se twana mina a ni na problem na wena ne a na problem na wena xixameni wena I ku endla swilo twanana ntsena hikuva swi ku mina mbili ya yitsongo Ice Cube xixameni wena I ku endla swilo twanana ntsena ku ri na mbili ya yini very ice cube ice cube hambi ice cube one to this ya ngoka one to this okay so guys se sweswo ntsena a ku na problem byela vanhu lava ku va langutisela yini ka wena u karhi u fambisana na manager umone mi byele swin'wana tolo a ni le ka Salani the producer a ni ri ku recordeni tolo a ni ri ku recordeni sekretari va mina ngomeni na Salani the producer aye khoma kahle phone aye hallo vaseketeri va mina na mi rhandza na n'wina mi rhandza ku na mi rhandza wena u ndzondha wa ku ti dyela nkarhi u hola mali muni wena u ndzondha wa ku hola mali muni u ni tivisa xin'wana u zonda munhu wa kumbe se ni swi vitana vuloyi so u va byela kahle misani ximula ya time ta ka speaker aye manager Philani yeah ya kuna problem nitamfonela back a ri ka live sharp okay sharp aye so Scotch byela vaseketeri wena before yi pfala u va cancer u va byela makhomelo ma wena lama wa tisola ka matikhomelo because ku na ti-conduct tin'wana a wu endla swilo swi nga ri sharp lexi ni nga ta xi vula mina ne rhuketela tisola lexi ni nga ta xi vula sometimes u kuma ku like na rhuketela what ko va byala mara loko ni nga dakwangi ni va munhu wa kahle a va ni loyini kahle a va ni khandziyini mato va vula ku mina na tayeta mara hey ni ve ni swi yimayima va ni byela mara swi solviwini lexi ni nga ta xi vula mina ka Philani lexi ni nga ta xi vula mina ka Philani hey Philani mani holovi na wena manager Philani a ni holovi na wena a ni holovi na lekere a ni holovi na tsako a ni holovi na munhu ma twisisa vutomi I ku hanyisana loko ka mi hanya problem is one n'wina valala hi n'wina mi holovisaka vanhu hi n'wina mi holovisaka vanhu mani mi jamukeni sweswi ve papa rona ni tlheli ka lekere loko se ni hanya lekere hi tshama ta dya swakudya papa rona se umane bya lekere mi jamukela munhu hayi vanhu va ka gaza tivi ku se ni nga hanya lekere loko ni hanya lekere makulera ntirha na yena se hi vuyela lini boka hanya la vile loko so loko no hlangana Terry hi tshama na yona kumbe se ni xave xikwa xopeni hi vuyela lini but then let's focus on the good side the good side ukuba endla swa right vanhu va ka gaza vanhu so papa Roland u kona ka manager Tsako and then any bookings Salani the producer u endlile tingoma tolo ti yimeleni u itu a no swi tiva ku mina ni mukhalabye ni ba ti-single so a ni mukhalabye wa mina u endlile album yi boha mukhalabye album yi boha mukhalabye wa mina mina ni ba tingoma to tsakisa vanhu leti tlulaku makhalabye okay hi leswo yo gimeta Gazini papa Roland wa ri kona yes na ti comment so yes ala ku la tambyela sweswo papa Roland ku ri please loko a dakwini mi nga ti ta ti video vula leswo swi nga ri kahle at the end of the day mi ta blame ku why va vulavula hi vito ra wena vito ra mina ku mina ni munhu wo ti vulavula xin'wana xin'wana loko ni dakwini so whenever ta hlangana na papa Roland dakwini whatever ta nga ta xi vula hina hi xitivi hi wena hi nga xuta mi nga vulavuli hi mina
loko mi hlangana Paparulani u ri mi byela ku mi nga vulavuli hi mina loko mi hlangana na yena Paparulani na mina la nga ta ka mina fika Paparulani this and that valala one side nda yi vekisa sweswo so guys ku na xo tala hi nga ta swi vula ku va hi ku tingoma lava ta ha ri kona and M4 hi ta feature and man nsuwangi ngoma ta feature mina ngoma nsuwangi na mabiti la sala ni ya ntivaku tola hi ri kwele studio na va veri makuwa yo way ku dlaya n'wana madala ka vutomi bya wena rin'wanyana ra wena ra mapiano look eka vutomi bya wena chef bya mina baby mi lava biti ntsena aka vutomi bya wena baby nto tsandziwa hi xingondo ntsena mara leswin'wana va yiminyana aka vutomi bya mina chef ka vutomi bya mina baby ka vutomi bya mina mama ka vutomi bya mina baby ka vutomi bya mina mama na ku rhandza baby my love na ku rhandza baby my you my love my you hi ri kona xikazeni a sika dya n'wana mali vutomi byona ndiya loko ti khoma kahle n'wana mali sika ku famba u yiva mani kombela loko nga ri hava ku na liya vana va xikolo lava dyondzaka tiyunivhesiti track liya u fanekele u chelanyana loko u vuyela u chela liya ya ku sesi n'wana mhani loko u lela vatswari Miss Call ya podcast we ayo hi yona ya 270 ayo tese vuita bot ni tiva kwatu ayo mavele mos ayo mi be xifaka te mavele akubaza phela angufoni sanga phone mus drop anga serious liya ya vana va xikolo ne liya yo sesi n'wana mhani loko u lela vatswari u te u ya xikolweni kasi wo hemba u ya ngwadleli va yi tsundzuka liya va yi vuyisa University. ya le university ku sesi n'wana mhani loko u lela vatswari u te ya xikolweni yo kasi wo hemba u ya ku ngwadleli mhani wa wena va tiva leswaku n'wana wa mina u ya xikolweni kasi wo hemba le ku sesi n'wana mhani kwino tolovila taletala hi freestyle yimanyana a ku na munhu a nga ta phikizana na freestyle and a ku ta tshama and a xigazeni ni le mubyela vanhu ka gaza ku hava munhu a nga tshama a va celebrity hi single track i mona xikoche i mani so va babayise hileswo xirami se nghenile ka August ne hi vona ti-verse below vana tivheze yo ku na tibemuta tolovila yo swi tshama handle aye va seketela hi tsakela na to mi tsakisa na muna xigazeni yi na nghoma mi ta twa salani loko a posta ku hayi nghoma papani hi yaleyo tola ni ku ndleni ka tinghoma na sala ni producer hi leswo no yes Paparulani mutelo gimetile philani ivula tano a ku ri hi leswo philani mina love you guys Tara thank you for watching Tara love you guys